dipensele e kgabisitsweng ka go harologana ko ntle. A go kile ga nna le nako nngwe ene wa tshwanelwa ke gore o tseye o tlogele pensele ya go ene o e rata thata ka gore e kgabisitswe bontle, mme o tseye e nngwe e e sentle go e fetisa, ka gore dipensele tseo ka bobedi ne di boleng ba tsone ne bo sa tshwane. Anyone? Ke potso. I'll ask again. There are so many different decorations or designs on pencils. Some have tiny toy rubbers on the top. Have you ever experienced having to give up that beautiful pencil and go for the plain one because the two did not have the same quality? A re a o kile wa tshwanelwa ke go tsaya pensele e nngwe e ne go tlogela pensele e nngwe e ne e le ntle ko ntle, mme mo teng moko wa teng o sa siama, o bo o tsaya e plain ko ntle mme mo teng moko wa teng o siame. A go na le mongwe wa rona o kileng a iragalelwa ke sengwe sa go tshwana le seo. Thank you. Can you open our Bibles to 1 Samuel 16, verse 7? First Samuel 16, verse 7. Can someone read it? A mongwe a re balle. And Samuel said unto Jesse, and here 16 verse 7. Yeah. 16:7. Okay, but the Lord said unto Samuel, look not unto his countenance, or unto the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as a man seeth. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. E balega yana, mme Jehova a raya Samuele a re, o se ka wa leba sehatlego sa gagwe le ha e le go gola ga gagwe, gonne ke moganne. Ka go bo Jehova ga a bone jaaka motho a bona, gonne motho o leba bokagantle mme Jehova o leba pelo. There it is. We need to pray to God to help us so that as much as we are busy working on our appearance with these nice hairstyles, attires, and designer handbags, He may help us to have good character and pure hearts. Re tshwanetse go rapela Modimo gore a re thuse gore ha re ntse re berekela go intlahatsa ka kontle ka dilo tsotlhe tse re intlahatsang ka kontle ka tsone, gore a re thuse gore mo teng re nne le boitshwaro bo bo siameng le dipelo tse di siameng. God knows that our real talent lies on the inside, just like a pencil. Modimo o itse gore bontle ba rona ba nnete le bokgoni ba rona ba nnete bo mo teng, hela jaaka bokgoni ba pensele bo le mo teng. Amen. Amen. Happy Sabbath, church. A pencil leaves a trace. E gate pensele e tlogela mokwalo. If we lay our lives in God's hand, our life will be an incredible trace. Ha re ka tlogela matshelo a rona ra tlogelela mo Modimong, matshelo a rona a tla tlogela mokwalo o o rileng. Through us, God can create the most beautiful picture of Himself. Ha re dirisa, Modimo a ka tlisa setshwantsho se sentle le go heta ka ga ene. So I'm going to ask a question.
What No. is a masterpiece? Wa gore o botsa potso gore masterpiece ke eng? Mogolwane a re ke botaki jo bo tona jo bo ntle le go heta. Here's another definition. Okay, a masterpiece is work done with extraordinary skill. A re masterpiece ke tiro e dirilweng ka botegeniki jo bo heteletseng. So I want us to open our Bibles to Ephesians 2, verse 10. Can someone please read it for us? Ephesians 2, verse 10. Ba le ga yana gonne re tiro ya one re bopetswe ditiro tse di molemo mo go Keresete Jesu tse Modimo a di baakantseng gale gore re sepele mo go tsone. The world is going to see him through us, and they'll never forget him. Lefatshe le ka bona Modimo mo go rona mme ebile ga go nna yalo ga le kitla le mo lebala. The world is going to see him through and will never forget us, for he has reached out to them through us. Lefatshe le ka bona Modimo mo go rona mme ebile e be le sa mo lebale ka gore o kgoma lehatshe a irisa rona. So let's lay our lives on God so that we may show his image those in the dark. Jaanong a re ineele re neele matshelo gore re tle re kgone go bontsha ba ba mo lehihing Modimo. Thank you. Amen. Here are the lessons that we learn from the pencil. Tse ke dithuto tse re di ithutang. And I'm sure that we can learn many other lessons from many other things that exist in our daily lives. Mme ebile gape o dumela gore go na le tse dintsi gape tse re ka di ithutang ka dilo tse dingwe gape tse di mo matshelong a rona. May God bless you. A Modimo a re segoatse. May you please rise and make use of hymn 211. Re tlanelwa ke masego 2. Re tlanelwa ke masego tsholofetswa loratong dipaka tsa tapologo tse di tswang kwa Moloki gona masego re a senka re welwa ke tshegofatso mme re lopa masego re tlanelwa ke masego a mantle a tshosang dithabeng le megogoro tumo ya pula e ntse gona masego re a senka re welwa ke tshegofatso mme re lopa masego re tlanelwa ke masego a
aromele morena. Jaanong re fata poloko, ta jaanong o itlotle. Go namasego, masego re a senka. Re welwa ke tshegofatso, mme re lopa masego. Re tlanelwa ke masego, a mantle gompieno. Ka re polela Modimo, re bitsa kwa go Jesu. Go namasego, masego re a senka. Re welwa ke tshegofatso, mme re lopa masego. Good morning, church. Dumela Phuthego. Good morning, church. Dumela How are Phuthego. we feeling this morning? Re ikutlwa mo mosong ono. Leshapo here. Okay. I would like to take this time to thank Palo, Kagiso, Thobo, Mbako, and Mugi, and our translator, Kamogelo. Re tla re o leboga ba ba re rutile ba ne ba re ruta mo mosong ono. And who knew a simple pencil can have so much lessons mo go yone? Ke mo na ka itse gore pensele hela ya pensele e ka re ruta go le kana kana. Mesela re shamara re roba re ra re shoota sengwe le sengwe. It's very powerful, like it. Yeah. May God bless you guys A Modimo a lesego and hatse. bless your families as well. A se go hatse le ba And I malapa. hope you'll come back and teach us more parables. Re solofela gore le tlatla gape le re ruta mo go ntsi ka ditshwantsho. Yes. Moving on. Most of our teachers are not here today. Yaanong baruti ba rona ba ditlelase bontsi ba bone ga ba Yohana gompieno. So I'll ask the elders and the pastor to assist where possible. Yaanong re tla kopa bagolwane le moruti gore ba thuse ha go kgonagalang teng. For the sake of our visitors, our classes are as follows. Yaanong ba e leng sa ntlha ba tla di-class di-class tsa rona di ntse yana. From 0 to 9 years, you go through that door. Ba ba dingwaga tse 9 go ya ko tlase re tsena ka ga lebati le le kae. 10 to 14, you go behind the church, also behind the church. Ba dingwaga tse 10 go ya ko go 14 re tswala ko ntle ga kereke re ya ka ga morago. And then 15, 16, 17, your teacher's not here, but we'll make a plan. You are just by the parking lot there. 15 to 17 moruta bana wa lona ga a Yohana mme o tla bona gore o tswa yang re ha dikoloi di emang teng gae. And then the youth from 18 until 30, you are by the trees, by the parking lot there. Bašwa ba ba 18 go ya ko go 30 re ha ditlhareng tse di ha go phekiwang teng. And on the 30 plus, the English is by the veranda on the right side. Ba bangwe ba ba ko godimo ga 30 ba Sekgowa ha ba rendereng ha pele And then Setswana is the opposite side. Setswana ha ba rendereng ka side e ka. And those who are in the baptismal class or interested, you are by that blue car by the parking lot there. Ba mo tlaseng ya kolobetso kana ba ba na le kgatlhego re ha kolong e blue e. And then the Shona class as well, you are on the other side of the car. Go na le class ya Shona gone ka ko. Yes. Let us stand as we take the last prayer and we'll go for our classes. Mori?
Let us pray. Our kindly Heavenly Father, we thank you for this day you've given us, Father Lord. We thank you for bringing us together to church, Father Lord, and to bring us all together for Sabbath school, Father Lord. And we pray that you are also with us as we go to lessons, Father Lord.